livela kangwane lathi bophelela noma ke laphakamisa ngayo ingwenyama umthethosisekelo nga-2005 kulo mthethosisekelo livela kangwane ke ku chapter 13 sicephu 218 kuya ku 226 ngilapho kusukunyiswa khona bohulumende bemimango shothi local governance losho ukuthi ke ngalowo mthetho loyo kuyasithuma silitiko lokuthi akube khona lesikwentako sishaye lo mthetho leyo mthethosisekelo uthi kuyafuna ngaphela iminyaka lesihlanu umthethosisekelo uphasile ungakashaya lo mthetho so ulatelwe ke Perez semithi eminyaka yentiwe imtamo kabili kathathu yangaphumeleli nathi ke sithe asingahlali asingagoqa itandla asisukume sivele sinesiqiniseko ukuthi siyayilandzela le constitution elivela kangwane ukuthi ube khona lo mthetho lona ke asikusho nako loyo ukuthi lokukhulu kakhulu kumikisa uhulumende kubantu kumikisa ama services kubantu kodwa liqiniso lithi kuthi indlela lokungenta ngayo le decentralization noma lokumikisa lusito lephasi kubantu ngaphandle kokuthi ucreate lama structures lapho khona lo hulumende afike ehlele khona ama services afike abe khona kungako ke yasi advisor engcwele emthetho lokuthi singakhuluma njengenza ba decentralization lokuhamba embili lokuthi kufuna ukuthi sene siqiniseke ukuthi lo chapter 13 uyasukuma kwakhiwa le mimango labahulumende labancane labantu abafike babevele ngona mgogodla lapho tafike kuhlale khona local governance selitiko ne subcommittee cabinet subcommittee vele committed lokuthi lo mthetho uphase masinyane angicale ngisho ukuthi lo mthetho asingaqala lamhla kusebenza sicela ama consultations singene office sho simaka ngalo uhulumende lokhona lokulamuhla sitawuhlanza iminyaka lemibili se office solo siyawusebenza liqiniso lithi utawuphasa masinyane within the term njengalokubuta nekwekusho ukuthi umhlangano lamuhla bosowe kubuyisa ndzawonye tingcoco talama consultations solo sawaqala otherwise then bese kuyi last lap yalama consultations sathi ke asilandze letingcwelti lesititfolele emaveni na siyawo consult lokuthi nemaswati ativele wona lokuthi bathi emaveni abo bente njani baphumelele njani kuze ukuthi sifike kulezi ngalo sabafike kulo kungako sithi lamuhla akusizo sicalo lamhla siphetho losho ukuthi iprogress ikhona and inyalo nje sesiyaphuma ne final draft letha sayimix cabinet bese iyahamba ye parliament lokho labakushito lamuhla ngilaba kushito nama sa consult sacwana ama consultations losho ukuthi nako labakushito lamuhla sawujinga sekufake angichaze kokugcina lo ukuthi akukapheli consult lona ngumsebenzi yokucala lonto walitiko lokuconsulta lo mthetho nawufika eParliament nayo itafika itselo nyolunyawo nayo ngelungelo layo iphinze iyende ama consultations ayofika ekugcineni ukuthi bathini bantu neParliament nayo umthethosisekelo unika amagunya nemandla ukuthi ive kuthathine emaswati sesiyentele ke umsebenzi obalula eParliament ngoba sebavele emaswati ayaconza ngalomthetho ingcwele lemthetho yakuchaza kahle nekwekuthi encenye yaba quoted out of context ingcwele lemthetho beyito unpack chapter 13 la kulomhlangano le conference beyicelwe nje lokho kusinokhulumisa indaba chapter 13 otherwise umthethosisekelo livela kangwane uyakhuluma ngenzabade baphaste funds kwalokushoko ngabo leliciniso lithi bakhona ba exista kungako futhi bakhona nala siyahlonipha kakhulu bakhona kwabo nalamthetho lomthetho lo kukhona la sikhuluma khona ngabo mane kule conference le besingake to unpack le bill le bill esihambile nayo kuma consultations emaswati ayifunza atinika isikhathi ayifunza le besingabhekana ukuthi lo muntu bongothi umuntu wavela la lo ukuthi sebasele ngaphandle ngoba bebakhona bo RA nabo babe stakeholder nabo nje badimele lapho sibachazele khona ukuthi itsini intention yale bill ngabo ngalama levels nekwekuthi ke livela kangwane li clear vele ukuthi kuthi abana nomndelo omkhulu kube netifunza bese kuba nema local authorities but regional office vele ngokomthethosisekelo ingcenye yahulumende lomkhulu lokho ngeke sakubaleka ukuthi i part of central government but lapha umthethosisekelo chapter 13 uthi asakhe bohulumende labancane bemimango awuthi asake bohulumende betifunza uthi asake bohulumende bemimango i very straightforward it constitution yethu le but bo RA bangumkhono wahulumende lomkhulu kubuka okwenye oversight kulabo hulumende bemimango bohulumende babili evenda kangwane uhulumende lomkhulu sebo hulumende labancane bemimango le emkhatsini kunale bridge lebo RA vakane mandla kichimani nitsikwe vakane mandla kichimani